Desde el maga temporary learning shelter na Masepla, Mampang, finalmente abira otra vez na Barangay Mariki, el Mariki Elementary School. Aunque talipata esta maga IDPs na 8 classrooms de la escuela, temporariamente el ocupa maga estudyante na 6 classrooms de la escuela. Na entrevista con el principal Alcodari Jacaria, na falta classrooms, hindi según este puede acomodar con el más de 700 población de la escuela. Por eso tiene que implementar un shifting classes en la escuela na abrido del clase este mes. We have 14 available classrooms here at Mariki Elementary School. But so far, as of this moment, we have still IDPs stayed here. And then from the advice of the City Hall, before June 13, the IDPs shall be evacuated to the original street houses doon sa Bugok. And then, so we have available, ready for classrooms, yung one building composed of 6 classrooms. So, for the meantime, we will plan now here, this 6 classroom will be utilized if we cannot make it into one session, we will make it shifting to sessions, so morning and afternoon. Posible pa según subi el número de mga estudyante este año siendo mayoría del mga bata ta esta na lugar. Según con Jacaria, debe kita con mga IDPs na Eskwela del Mayo 30 pero nuay pa mga eskusaw na mga houses on stilt na Bugok onde reloka con mga IDPs. Yaabla el gobyerno lokal que el precura sila reloka con mga IDPs sali na eskwela para na mga casa antes el Hunyo 13. The other 8 classrooms, this will be maybe fixed by the City Hall, the RRM, sponsored by the improvement of the classrooms. And then later on, baka ma-occupy din namin lahat ang classrooms. Según pa con el principal, el ayuda según el gobierno lokal y Disaster Risk Reduction Management Office na preparasyon del mga classrooms, el momento kitaya aquí con mga IDPs. Actualmente ta endereza casa por casa mga maestra para el listing del mga estudyante y para informa que abiraya na Mariki el eskwela. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.